Okay, ni byiza guhitamo gukurikira Alphonse Sport TV kuko n'amakuru y'imikino igira hino kubwire update ziriho aka kanya. Chelsea Alex Scott wa Bournemouth w'imyaka 22, uyu ni midfield ukomeye cyane. Chelsea iri kumushaka, iri kumutanga muri miliyoni 34 z'amayero, ariko Bournemouth yo igashaka miliyoni 70 n'eshanu. Ni nyuma yaho Chelsea igurishirije Mikhail Modric iri ku Mikhail Modric. Coventry iri kumushaka cyane, ibiganiro biri ku musozo. Rero uyu mukinnyi Alex Scott ikaba iri kumushaka, ni nyuma y'aba Benoit Badiashile n'abandi gifite bagenda bavunagurika, ndetse na Joao Pedro ushobora kujya muri FC Barcelona, turaza kubireba haruguru. Rero Chelsea nayo iri mu makipe akomeje kugura abakinnyi benshi, reka dutegereze ibyi transfer uko ibuze kugenda. Barcelona irashaka umukinnyi wa Bournemouth n'ubundi Eri Junior Krupi uhenze cyane, uri muri miliyoni 110 z'amayero, ndetse mu gihe yabimubuze yagiye muri Chelsea irashaka Joao Pedro kumuvana muri Chelsea. Ni nyuma yo kubona ba Karim Adeyemi n'abandi. Reka tuze kureba uyu mukinnyi nimba iri bumubone. Ferran Torres wa Barcelona arifuzwa na PSG, ni nyuma yaho Goncalo Ramos barikange in yarabarekuye irabatanga. Rero uyu Ferran Torres ni murabyibuka ejo bundi atsinda igitego cyahejeje ikipe y'igihugu ya Espagne igikombe cy'isi. Uyu mukinnyi rero ni nyuma yuko atakunda kugaragara cyane, rero igitego cyamushyize ku itariki. Abandi bakinnyi bagenzi be bavuze ko uyu mukinnyi akwiye guhabwa agaciro akwiye. Umukinnyi ukina nk'umwataka, Luis Enrique yavuze ko amushaka cyane, amukeneye imbere kugira ngo akomeze yatakane n'abandi bataka. Afite Bayern Munich yamaze gutandukana, irashaka gutandukana na Joao Parinya nyuma y'imyitozo yamaze kugaragaza. Company yagaragaje ko rwose uyu nta mukinnyi umurimo n'abandi bana bagenzi be. Reka tuzarebe uko bizagenda. Arsenal, umutoza wa Arsenal the Gunners Michael Arteta yabajijwe ibya Vinicius, araseka cyane. ni nyuma y'umukino wa basinzemo Girona n'ibitego 4, yarabasetse cyane, ariko bivugwa ko muri kampu ya Arsenal bari seriye cyane. Body ya Arsenal iri seriye cyane kuri Vini kuko ibona ko bishoboka. Ni nyuma yaho ibya Vini na Real nabyo bikomeje kuba gaterera nzamba, bamuha offre bakayanga, Real nayo ikabaha ibyo yifuza, management ya Vini ikabyanga. Bivuze ngo rero Arsenal iracyabona ko transfer ya Vinicius Junior ishoboka cyane. Abantu rero bakibaza iyo attack ya Vinicius, Gyökeres, Bukayo Saka na Odegaard, nyuma hagati hari Declan Rice, yaba ari ikipe ikomeye cyane. Reka dukomeze turebe iyi transfer nayo tuzayikurikirana umunota ku munota, turebe amaherezo yayo muri transfer zavuzwe cyane. Ariko Arsenal ntikuraho ntirekura. Liverpool iri kumvikana na PSG, yamaze kumvikana n'umukinnyi ku giti cye Bradley Barcola, ariko PSG iri kurindira ngo ibanze irebe nimba yabona Ferran Torres, nyuma yuko uyu mukinnyi Bradley Barcola abona ko kubona umwanya muri Paris Saint-Germain. ni nyuma yaho iyo Desire Doué Dembele arakina, nyamara uyu mukinnyi nawe arashaka arashaka kuba umusitata, ibyo gusimbura ntago abikozwa. Fenerbahce yo muri Turkiya irashaka Rashford kuri miliyoni 26 y'uyu musore watsindiye ibitego 14 ikipe ya FC Barcelona. ni nyuma y'aho Man inaniwe kumvikana na Barcelona ngo umugumane, ikindi Man nayo ntikumushaka kumukoresha. uyu mukinnyi rero ari gushaka gutangwaho miliyoni 26 z'amayero n'ikipe ya Fenerbahce yo muri Turkiya. Juventus yamaze kubona Colomwani. Brentford yabonye Mamadou Sangare kuva muri Lens. Igikombe cy'Afrika cyakomeje, Senegal wakakanyira gukina na Maroc, hanyuma Kenya nayo iri gukina n'ikipe
ya Algeria biracyari ubusa ku busa. Ikipe ya Tottenham Hotspur irashaka yateje akaduruvayo muri Liverpool, irashaka Cody Gakpo ndetse irashaka n'umukinnyi wa Man City witwa Savinho. Spurs riseriye cyane, ni nyuma y'uko yamaze gukemura ibibazo by'inyuma, yabonye Tonali, ibona n'umudefenseri Senesi. Bivuze ngo rero ikipe ya Tottenham Hotspur nyuma yo gustaragoringa yasizo iri gushaka uyu mukinnyi wa Liverpool Cody Gakpo. Reka tuze kureba uko izi transfer biza kugenda, nibiba bivugwa ariko nanone ntandi urivugira ubusa ku musozi. Bivuze ngo amakuru abahari. Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV, ndagusaba gukanda subscribe ndetse mukanasharinga n'ibitekerezo byanyu muri comment. Murakoze cyane.